барои ҳаматон салом алайкум, хуш омадед ба инами канали канали mobishop.tg. имрӯз як мавзӯи интересни ман шумода мегӯм дар бораи смарт чизҳо, ё ки бигем умни чизҳо, ё ки просто бигем чизҳои соат телефонҳо бигем, тоҷикӣ бигем мешава. Дар бораи ҳамин масъала мо гап мезанем. Соатҳое ки ман дар имина худам маҳқул шид, и Galaxy S3 Frontier и Galaxy Amazfit Page ном дорад. Ино аз ман нишон метавонам. Ина дасти ман Samsung Galaxy S3 Frontier ки и год випускаш соли 2018 солай, стари моделе, но до сих пор актуальная. И компания Amazfit Page, то есть Amazfit Wedge, аслан спортивный соатҳо, и компанияи Xiaomi бировардаги. Xiaomi компанияи, яъне маленький компанияи Xiaomi мешавад. пешаи ҳама сар кардан мо ҳозир ҳамин соата мечӯем мебинем. ҳозир бӯй мекунем мебинем ку упаковка шаранги Apple ёд гирифте ё ки не. Ина коробкача Amazfit. Аккуратно документ чушон нестем. Сено хай кушиш кадестан да бачако. Ине зарядничи устройство шай. Чтобы ки шумо қин азоб накаши. Не соата. Соата прямо метонем удобнуш бигирем. Чукидем уже гирёшине бренди Amazfit кадаге. Датчик ускорения дора, гироскоп дора, геометричный, то есть геомагнитичный датчик дора, датчик давления дора, датчик давления воздуха дора, и плюс методики истифода барои вайша уровень дилизаниву фишори хуна, ба филм фишори хуна уровень дилизанина метонем проверка кунем. ҳозир Amazfit душ буромадаги модела, верчи ду буромадаге ки дар вуҷуда шумо EKG метонем бикунем хитона. Вазнаш примерно 47 граммай бародаро, 47 граммай, зарядаш то 5 рӯза метонем истифода барои уман агар режими он дисплей боша, хосага истифода барои шактона и плюс раҳ гаштани тона соат уведомленияра метавонед ки ба ҳазур чиза масалан истифода баред. ҳисоби ки дар момент телефони ман да зарядай, вақти приложение скачат мекунем, пул пристай, моз Apple ха ҷанг кардагим, телефон фридагим, яъне ма хулоса агар медонед QR-кода приложениеро скачат мекунед, номи приложения Amazfit Watch метавонед ай Play Market, ай Apple Store бидуред скачат кунед и бай кунед, скен кунед и подключат кунед. Бисёр осона, ягон пинди надора. Дар бораи вай метавонед и GPS настройки дора, и гап зада метавонед, плюс микрофонам дора и соат, влагозащитнаш дар системаи IP67, IP68 нест, ира фаромӯш накунед, просто дар бораи мисол метавонед дар об бизанед, но риск ҳаста ки шояд об бидура. Плюс оперативный памятиш 512 гигабайтай, внутренний памятиш боша 4 гигабайтай, ёмкости батарейка 390 ампер, плюс мегапиксели разрешение дисплей 306 ба 306 мегапикселей. Опа. Ана ира мия чодиса буда, братано нигоҳ кунед. Ина братано. ман ростига ҳамин чизакш то охиракш бисёр мара маъқул шудаги. ҳозир мебинем кадомаш зур неста. Ку бинед комиш маъқул шид.
خلاصه اگر بیستوسو ما بیستینکوز характеристика ирамаш мода гап мезанам и шмухтон хулосатон мепуре кадомаш дура кадомаш бизе операциони система Tizen чихелик медоне бисёр смартвочҳои Samsung дар системаи Tizen истифода бурда шуда истодаанд ва рангошам ранги сиёҳ мешаванд ёрам минимали поддержка Android 4.4 Android 4.4 қабул мекунам влагозащиташ IP68 кстати да и IP67 да и IP68 яъне противоводный айне ки то дараҷае ки шумо мегӯ хеле несте да у хубтар мешавад ки на андозе корпусиш нержавика меган яъне оҳан металлай хулоса гап чизи осонае вообще қинди надора фақат мегири мечаспони дизайнша мебини дизайниш маъқулат ҳастай ё нестай и дигар пишти кор мешавад ина ноима буд Шерхан шумо дар канали мо bishop.tg будин ҳамеша сарбаланд муваффақ бошем барори короматон